Mutongoria wa ndini ya Korino Ameru niwe Archbishop Daniel Kithia na uritie Ameru na muno atongoria kugwatanira nikenda gutongoria Ameru bukubateirie nkuruki na uritie aciari kumenyera ciana ciao wega. Rutha ruru na abiashara makimera kiamira matige gutumira ciana inini gutua mirano ntuni magutuma makarema na kugia mitugo imithuku. Nicholas Chabari na gutariria makajo mwaro yo mwaya na yo na itharimo na yo na kuwirwa na twirite manto me ankuruki kuringana na mukariri igite gwa ngwataniro ya Kristo oba andini ya Mukurino aga kaunti ya Meru. Bishop Kithia ariuga kaunti ya Meru ne batiri kwithiro kithi ina mbere ende kwanjiria mwanka uju na njira yonka ne atongeria abonthe kwithiro bakigwatanira ne kenda abathi na mbere na kuruta ngugi baina urumwe na kinya baina mworoto umwe. Meru itirathangalana, Meru tayari ne thiria kugotiere tu karanze ngavana na MCA lakini atongere bange ba ndibo boya ngumyanga yaka na bari Meru sana na bendete amani na there nikenda tukaraze tweke tukimwe na tuwa thirikari wete na mbere nikenda tona maendeleo ya twirite tonto twatarana nikenda anabeto wona ambasari makatha isukuru atakururwa na bakare akuwatanira bakaraze ba anabeto ambasari kwina thina ithomone bya anabeto no twabange muno ikwarite kuruki iyoguna tarite aciari na babaithiro bakimenyera ana abao igitarira rutha nonto cukuru iri anjire guchokwa karibu muthia wa Januari nikenda gutigira ana bondi bochoka cukuru na utae mwana angaratanite twete na mbere kumenyera na tu aciari na bareta na kanisa nonto kanisa tubangite mikakati ya kuitana yuthi muturia yo moya na ne ate abomba kukararende nikenda cukuru ekiruorwa barabara itobeza baita baisa sawa ba secondary na baitete secondary baberu bato en secondary so yelebo boya tokania muno aciari barabatura na tabia cia gutana na bari twe ya Kristo ni twatanire twinde na atongeria bangi kwithwa area yetu turi itugutana ntano ciari na ko tukuonze gututana ntano ciari kura Akristo bari mwako mweru kana itena Christmas antoba anababa inge muno ibo kumira kangene bangi bakiwatanithi na manto ya kunywa nchobi bakolelwa ni manto ya kuthoma inde nkiromba baba inge muno barikane maukuyo basoke skuru bathome boya na Murungu nwane thawara muno ora onthe ocio manairia ora onthe oritang ngweke na inya utio itatire yere irawe kwa wende nkiromba omurito wenthe aiwatanirie na thikire aciari bo akiruta mukana kiria biashara na baba mira akiuga batiri kwithira batomera kinyana abani ni muno bacukuru kuthi gutunga mira nonto gugatigira ana baingi baragete kinya gucoka acukuru biashara barabe yakura mira na barita biashara mira amwe na twithia nabo ne bareke kwa ana anyi aritwa arubuni sio to mira nonto muntu mwana awa mbesa ira cia mira ni cio to mwana umaramucie ona kanya koeta na ukura mira kana kwatana na ntundu enge irete yaritwa na bangia kumara sukundi kada baita raene cia mbesa kwa hivyo mwana wa cukuru akawa ruboni na atibati utumira kwena kuruba bario na nto bathire cukuru bati utumira nikenda mwana ria maukune na ria athigite muciari ngenda mubangira na nikenda ria akirire neke atete kwatagira iki kiantwari yake anine na bari ya njirene kumantere chanthingiri wandi ya Kirangondo Egembe Central Petan Class Chabari.